Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza. Iyi ni Newsline Rwanda. Murabizi ko rero tujya dutandukana ndetse n'ibigezweho. Ubu ngubu noneho inkuru yabaye akasamutwe y'isi yose kabisa irimo igaya umugabo witwa Emmanuel Macron. Uyu ni perezida w'Ubufaransa, aho abantu bose baciye ururondogoro. Uyu ni umugabo umaze gukubitwa inshyi zirenga 3 n'abaturage basanzwe. Uribaza ngo ese kugira uyu mugabo akubitwe biterwa n'iki? Emmanuel Macron ku cyumweru yaje gukubitwa izindi nshyi nk'umugore mu gihe yarimo mu nzira. Ibi bintu ni ibintu byatangaje abantu bose ku isi, aho abayobozi batandukanye ndetse n'isi muri rusange, abafite aho bahuriye na politike ndetse n'abandi bareba ubuzima bwa buri munsi bw'ikiremwamuntu, aba bashobewe bagendeye yuko mu minsi ishize uyu mugabo Emmanuel Macron aherutse gukubitwa inshyi n'umugore we. Ibyo bikavuga ko bakinaga agahindi. Ibi bintu byatumye bemeza ko burya n'umugore we yamukubise bitari ugukina. Gusa impuguke zo ziravuga ko Emmanuel Macron ashobora kuba yakina burage cyangwa se akaba agaragara nk'umuntu wo gukinisha. Ese byaba biterwa n'iki kugira ngo Emmanuel Macron bamukubite inshyi? Mu wundi mwaka ushize umugabo witwa Damien cyangwa se Damien nawe yarihanuriye cyangwa se arihanukira mu ruhame rw'abantu benshi, amusekura urushyi rw'amajigo. Nibi rero nibyo uyu mugore nawe yaje kubamukorera ku cyumweru, aho uyu mugore nawe Emmanuel Macron yari ari kumwe n'abagabo bamurinda mu muhanda. Aza rero guhura n'abantu, bakunda abantu nyine baza bari imbere y'umuntu bagenda bamusuhuza, abandi bamufotora, abandi bafata orthographe by'amafoto. Murabizi umwe perezida aza mu gace nyine abantu bagenda bamwisanzuraho kandi bamugenda bamuvugisha, nawe agenda basuhuza. Mu gapfukamunwa ke rero ke yaje gukubitwa urushyi n'uyu mugore atazi iyo ruvuye, we mu gihe yari azi ko ari urugwiro, undi kumbi yari agenzwa no kumusekura urushyi rwa danje. Gusa abantu benshi ntago babyishimiye iby'iki gikorwa cy'uyu mugore yakoze. Bahita bagaruka rero ku byabaye mu minsi ishize, aho Emmanuel Macron n'umugore we aho bari bagiye mu birori, haza gufatwa rero amafoto. Umugore wa Emmanuel Macron rero arimo asekura Emmanuel Macron inshyi z'amajigo. Ubwo rero benshi baje kuba bagaruka kuri Emmanuel Macron babibaza, ese Emmanuel Macron ni ibiki bituma bamukubita bamukosora bene aka kageni bamumenyera, kandi aba ari kumwe n'aba bodyguard be bamurinda? Ibi rero ni ibintu bigaragaye. Umuyobozi wibasirwa cyane ku isi agiye guca agahigo ko kuba umwe mu ba mbere bakubitwa ku isi muri rusange, kandi ari we perezida ukomeye nawe mu gihugu cy'Ubufaransa. Murabizi ko ari igihugu gikomeye cyane ku isi. N'ibihugu byo muri Afurika nta muperezida wari wakubitwa inshyi z'amajigo bene aka kageni. Hari abahanzi bo mu Rwanda bo biririmbiye ngo ubuntu bugira gatatu nkubitwa mvuye mu kabari. Uyu we yakubiswe, akumaze gukubitwa inshuro 3. Ashobora kuba yarakubiswe n'indi nshuro ariko ntibigaragare, dore ko n'iyi video yagaragaye yaje kugaragara ko uyu munsi aribwo abantu bayisohoye hanze. Byaje kuba biba rero ku munsi wo ku cyumweru, ariko
abantu nyine ntibabona aka kantu. Gusa rero uwagafashe yaje kuba agashyira hanze rero Emmanuel Macron akubitwa hariya mu gisagara rero cy'i Paris rero, aho umubyeyi rero yamujigaguraga, ngira ngo murabireba, ngira ngo mwabibonye neza ukuntu yamujibaguye. Ni urushyi rumwe gusa ariko bari urushyi rwa karabutaka kuko umuntu aba yaruteguye. So abandi rero bagiye bagaruka ati Emmanuel Macron ese ni iki gituma yiyoroshya kuriya bakamumenyera? Ese ni ibiki bituma perezida w'Ubufaransa akubitwa, arebera, anareberwa n'abamurinda? Ibi rero ni bimwe mu by'abantu benshi bari kwibaza, bagiye bareba iyi video bagenda badisikasinga cyangwa se bahererekanya amagambo. Amagambo yabaye menshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse ku bayobozi bagiye batandukanye, aho benshi barebye iyi video bagiye banenga bamwe mu bashinzwe umutekano ba perezida Emmanuel Macron, bakanenga abashinzwe umutekano bari abajepe be, bati aba bashinzwe umutekano w'umuperezida muzima baba bakora iki kugira ngo perezida akubitwe ubarebera, cyangwa se umuturage udafite n'icyo ashinzwe arenga imbibi zo kwegera perezida excellence, akamwegera ubundi akamusekura n'urushyi bareba. Ni mu gihe rero abo barinzi be nabo baba bahagaze, kandi dore ko abarinzi ubundi ba perezida bagomba kuba bari impande zose, ariko bo ngo bamujya inyuma gusa ubundi akagenda apepera. Ubwo rero Nyamugore yaturutse imbere ye ameze nk'umuntu uje kumufelicita kabisa, amusekura ubundi rushyi rwa danje. Nibwo rero aba bashinzwe umutekano bahereye ko bamufata, nawe bamaze kumufata rero bamujyanye mu inzego. Murabizi ko kiriya ari igikorwa gikomeye cyane kandi kibi, kinaharabika umuperezida ndetse kigaharabika n'igihugu muri rusange, aho urabona ko ibihugu byose mu gihe bihugiye mu ntambara haje kuba habamo n'aka gakoryo rero ka Emmanuel Macron. Nubwo abantu benshi batakarebye cyane, ariko ni ibintu bigayitse cyane aho Emmanuel Macron yakubitwa. Ibindi bihugu nka Iran na Israel biri mu ntambara ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zihugiye mu gukemura ibibazo by'ibi bihugu. So njye nari Emmanuel, iyi ni News Line Rwanda. Kora subscribe niba utarayikora. Ciao ciao.